روز بخیر بیننده های عزیزی آزادی، امیدوارم خوبید و ما رو تماشا دارید. سرونیازی روحلو هستم و تا 10 دقیقه دیگر برایتان خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنم. امروز 13 ینور است و ساعت در دوشنبه 11. امروز در برنامه جسدی مهاجری 22 ساله توجیک رو از مسکو به دوشنبه میارند. омилони озори ҷинсии ноболиғи чорсола ҷазо гирифтанд. Доналд Трамп дар Вашингтон вазъи фавқулода эълом кард. ҷасади муҳоҷири 22 солаи тоҷикро дар сӯхторе ки дар Русия фафтид шоми имрӯз ба Тоҷикистон меоранд. шӯҳрат Сулаймонов сокини шаҳри Исфараи вилояти Суғд ки дар шаҳри Ростов-Лаби Дон дар яке аз дуконҳои шаурмапазӣ кор мекард, бар асари сӯхтор дар коргоҳаш ҷон дод. Ба гуфтаи муҳоҷирон ва дӯстони шӯҳрат, ҳодиса шаби 6 ба 7 январ рух додааст. Дар ин сӯхтор як муҳоҷири дигари тоҷик низ бо шӯҳрат якҷо кор мекард. Дар ин сӯхтор осеб дида дар бемористон бистарӣ аст. Сабаби сӯхтор таркиши гази баллон ва риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ дар дукони шаурмапазӣ гуфта мешавад. Вақте оташ аланга мегирад, муҳоҷирони тоҷик наметавонанд аз дукон берун шаванд. Абдуқаҳҳор, муҳоҷири тоҷике ки дар Ростов бо ҷавони фафтида дар як хона зиндагӣ мекардааст, рӯзи 13 январ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, шӯҳрат Сулаймонов баъди хатми мактаби миёна дар шаҳри Исфара барои пешбурди зиндагӣ ба муҳоҷират рафт. мусоҳиби мо мегӯяд, ҷасади муҳоҷири фафтидаи тоҷикро ба Маскав интиқол доданд ва бояд шоми имрӯз 13 январ бо хатсайри Маскав-Душанбе ба Тоҷикистон оварда шавад. аз муҳоҷири дигари осебдида дар ин сӯхтор Искандар Давронов ном бурда мешавад ки 29 сол дошта соҳиби 2 фарзанд будааст. ӯ дар ин ҳодиса 70% сӯхтааст. додгоҳи ноҳияи Синои пойтахт як сокини 25 солаи шаҳри Турсунзодаро барои вайрон кардани бакорати ҷини хурдсолаш ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум кард. Додситони кулли Тоҷикистон хабар дод ки ҳукми додгоҳ рӯзи 8 январи соли ҷорӣ содир шуда, бар асоси он зани 25 сола, аммаи духтарчаи 4 сола бар асоси моддаи 110 қисми 2 қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии кодекси ҷиноӣ ба 11 солу 6 моҳ равонаи зиндон шуд. ин зани ҷавон ҷазоро дар муассисаи ислоҳии низомаш умумӣ адо хоҳад кард. назари ин ҷавонзан ва вакили дифои ӯ ба ин ҳукм маълум нест. тобистони соли гузашта як сокини шаҳри Турсунзода шикоят карда буд ки яке аз наздикони шавҳари собиқаш ба номуси духтари 4 солаи ӯ таҷовуз кардааст. дафтари матбуоти додситони кулли Тоҷикистон рӯзи 12 январ хабар дод ки ин зани ҷавон барои дар оянда бероҳа кардани духтарчаи хурдсол ва бо ин роҳ бадном кардани модари ӯ дар ҷомеа, ҷияни худро бо сабзӣ таҷовуз кардааст. зимнан модери кӯдаки 4 сола рӯзи 20 августи соли гузашта ба Радиои Озодӣ гуфта буд 3 сол пеш бо 2 кӯдак аз шавҳар ҷудо шуда, вале хонаводаи шавҳараш алимент медод ва ҳақ доштанд кӯдаконро баранд ва ҳамин тавр ин ҳодиса дар хонаи аммаи кӯдаки ноболиғ рух додааст. ба иттилои модари кӯдак ташхиси тиббиву додгоҳӣ таҷовуз шудани духтари 4 соларо тасдиқ кардааст. бино ба иттилои комиссиони марказии интихоботи Қирғизистон, дар интихоботи ахири ин кишвар Ҷабборови 52 сола бо беш аз 79% рай пирӯз шудааст. хабарнигорони настоящее время дар арафаи интихоботи президентӣ ба зодгоҳи Ҷабборов сафар карда бо наздикону ҳамсабақони ӯ ҳамсоҳбат шуданд. ин гузоришро ҳамкори мо Тоҳири Сафар тақдим мекунад. деҳаи Кенсу дар вилояти Исиқ-Кули Қирғизистон ҷойгир аст. журналистон ба ин деҳа кам меоянд, вале акнун бо эълони натиҷаҳои интихоботи президентӣ вазъ метавонад тағйир ёбад. инҷо зодгоҳи Содир Ҷабборов сиёсатмадор, зиндонӣ собиқ ва акнун ғолиби интихоботи президентӣ аст. мактабе ки Ҷабборов дар он таҳсил кардааст, дар як бинои валангоршуда бунёд шудааст. Осқонбек Кенҷабоев бо Ҷабборов дар як синф таҳсил кардааст. агар баъзе аз фанҳои мушкилро ба назар нагирем, вай дар умум аълохон буд. ба варзиш бештар шавқ дошт, футболро дӯст медошт. аз ҳамон вақт саркашу якрав буд. пас аз хатми мактаб Содир ба донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ рафт, баъдтар ба тиҷорат роварду пас он ба майдони сиёсат ворид шуд. авҷи карьераи ӯ ба замони раҳбарии президенти фирории Қирғизистон Қурмонбек Боқиев рост меояд. дар аҳди ӯ Содир Ҷабборов дар мақомҳои калидӣ кор кардааст. дар ҳукумати нав ҳизби ӯ ғайриинтизор ва дар парламент курсии зиёдеро соҳиб шуд. соли 2017 Ҷабборов бо гуноҳи одамрабоӣ ба 10 соли зиндон маҳкум шуд.
ما به عیادت او به زندان رفتیم، حالش را پرسیدیم. آنجا فقط باید چند روز پیش آگاه میکردیم، دیگر به مشکل رفتن ممکن بود. چند پیش از وکیل پارلمان شدن، صادر جباروف در زادگاهش به جای خانه کهنه و قدیمی که در آن تولد شده بود، برای والدانش یک خانه بزرگ و برهوا ساخت. در آغاز سالهای 2000 خانه‌های دو آشیانه با حشمت دانسته می شدند. حالا در این خانه خویشاوندان نزدیک جباروف زندگی دارند. والدانش در زمان زندانی بودن او درگذشتند. رکیمه مستلی و خاله صادر جباروف 72 سال دارد و بازنشسته است. از تلفن هوشمند به خوبی استفاده می‌برد و در فیسبوک صفحه هم دارد. تلفن را به نزدیکی دخترم برایم خریده، گفت میتوانم بفهمم که مردم چی ها میگویند. من حالا نوشتن نمیتوانم، فقط نوشته های مردم را میخوانم. وقتی از جباروف تعریف میکنند خرسند میشوم و وقتی او را سرزنش و تنقید میکنند البته دلم درد میکند. با سوال اینکه جباروف هنوز زمان رهبری با کیف که در منصب‌های بلند ایفای وظیفه میکرد چه کاری را توانست انجام دهد، کم کسی میتواند در این راستا پاسخ و مثالی مشخص بیارد. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп дар Вашингтон вазъи фавқулода эълом карда дастур дод барои ҳифзи тартибот дар арафаи маросими савгандёткунии президенти тозаинтихоби кишвар ки 20 январ баргузор мешавад, нерӯҳои федералии иловагӣ сафарбар шаванд. ҳолати изтирорӣ аз 11 то 24 январ идома хоҳад кард. дар ин бора кохи сафед баъди нигарониҳо аз таҳдидҳои амниятӣ дар ҷараёни интиқоли қудрат ба президенти нави амрико ҷо байден хабар дод. мақомоти маҳаллии Вашингтон рӯзи 6 январ баъди ҳамлаи ҷонибдорони Трамп ба бинои Конгресс вазъи изтирорӣ эълон намуда буданд. бюрои федералии таҳқиқот аз эҳтимоли дар остонаи маросими савгандёткунии президенти мунтахаб ҷо байден дар таърихи 20 январ сар задани эътирозҳои мусаллаҳона дар саросари кишвар огаҳ кард. дар ин бюллетени این آژانسی که روز 11 январ دسترسی مطبوعات شد آمده است که در 50 ایالت و هم نزد بینای کاپیتول اعتراضهای مسلحانه پیش بینی شده است. کمیته کار با جوانان و ورزش اکمالدین کریموف دارنده مدال نقره چمپیونات جهان در سال 2020 اوید به سامبو را بهترین ورزشکار سال میان ورزشکاران نمادهای غیر المپی دانست. ضمناً مدال نقره در قهرمانی جهان برای اکمالدین کریموف هفتمین جایزه است. او 11 مرتبه در قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنج گرفته است. وی میگوید رقابت در مسابقه امسال برایش مشکل تر بود. همکارمون نرزلوی لطیف و امردین اولیموف با اکمالدین کریموف مصاحبه انجام دادند و حالا یک قسمی آن را با هم تماشا میکنیم. ما شما رو تبریک میگوییم با این دست آورد و میخواستم که اولا درباره رقابت‌های خود کمی تفصیلات بدهید. در واخری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. واخری دوم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در واخری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی آزمایی پرشدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در واخری فینالی با پهلوان روس آزمایی کردم. با یک آگاهی من آزمایی رو باختم. در این چمپیونات جهان مرتبه 4 سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم و 3 مرتبه دیگر سزاوار مدال برنجی و 2 مرتبه دیگر در چمپیونات جهان میان نوسان و جوانان عنوان قهرمان جهان را به دست آوردم. کدام رقابت عموما برای شما فراموش نشونده است در تاریخ ورزش، در تاریخ رقابت‌های اولین بار که چمپیونات بازی آسیایی در شهر اشخاباد جمهوری ترکمنستان سال 2017 برگزار گردید که بار اول بود که سامبو در بازی آسیایی شامل گشت و لحظه‌های فراموش نشونده بود که من در این چمپیونات بازی آسیایی در واخری فینالی با پهلوان از دولت مغولستان قهرمان جهان بود که من غلبه به دست آوردم. اولین مدال طلای بازی آسیایی را از تاجیکستان من به دست آوردم. اکمالدین با شما برای عملی شدن آرزوهایتان ما موفقیت آرزو میکنیم و
خدا کند که سال آینده صحبت ما با قهرمان جهان اکمالالدین کریموف دایر گردد. تشکر برای صحبت. سلامت باشید. بانک ملی تاجیکستان قربی اسعار خارجی را در برابر سامانی برای امروز 13 ینور چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان در برنامه نویدی بمدادی تقدیم شما شد. با ما بودن رو فراموش نکنید و نظر و پیشنهادهای خود رو حتما به ما نویسید. تا صبح دیگر، خدا نگهداری هر یک شما.